Tigasat. Napalabas, gapu iti panagat-atap ni Ariela, nga addan madingar aramiden ni Rocco. Inkuyog tinaud-udi daytoy iti sugalan apapapanan na. Tapno may panagnek na apalso ti atap ni Ariela kenkwana. Iti met lugar nga ayan da Monrey ken Anaya, impapas ti baro tinangipanagnek iti ayat na kini Anaya. Babaen ti panagtrabaho na iti balay anak kitagusanda. Naimbagmeten ti lakay nga agnagan iti Jose. Iso nga inkedengen ni Anaya ti panagawid dan kini Monrey. Iti met panagsarsarita da Malyong ken Panyang, napagsaritaan da ti may papan kada Monrey ken Anaya. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapolwan. Tigasat. Amok ti ugali di anak kao, Panyangay, nawaw. Saan abas tamang pasakit jay? Nang rona no kaskin ni Monrey anasingpat. Ken may saan metla akayat apagtuluyan ni Madam Ariela nga agadal ni Monrey, ay nawaw. Isu nga ro tinang pasardeng iday, ay nawaw. Katnungay bilang addan tumayat amang paadal ken ni Monrey, Malyong. Ha? Asino ngay kumapanyang, ay nawaw. Di tala mo Mabalintamot atulungan no kayat ta. Data ti mangkuyog ken kuana. Adomot dita ti scholarship ang mabalin na nga applyan no bilang laeng. Ha? Ay nawaw. Tangay awan mo ti pakibiyangan da Madam Ariela keng kuana. Di datan ti mangtulong. Ay nawaw. Ay kat mabalin lata Panyang. Damot kit di puntom iti na ibagam. Ngem, magagat pa'y nga tanimun rin nga giskwela. Amangan do mga asawan ti kayat na ay nawaw. Ay kat ay wanta. Total, saan pa'y metla nga inaklon dya anak mo, ako nam. Ay nawaw. Ay sabagay, di adal mo tan dya anak ko. No bilang agasawa danton. Ninto anayan ati mangged para kadakwada, ay nawaw. Para balay tulangan ni Monrey, ay nawaw. Ang kasanon ngay, no saan nga isuda tagkagasat, Malyong. Ha? Ay, Hala, maturog taki din tarabiin. ha? Makaturturog akon. Ituloy tanton tagsarita no bigat. Good night, Malyong. Mala. Good night to, Panyang. My best friend. Ay, nawaw. Ay, nawaw. Parbangon mo't gaya, man. Ay, nawaw. Good morning, Malyong. Ay, nawaw. Nagsapa ka na nakariing. Wen, ngam nasapa pa'y, madamdama akpay abumangon. Ay, uwan. Madamdamatan na mapanagluto Panyang. Ay, nawaw. Ay na. Naglamin dito'y datar Panyang. No kunak tumo ngamin ken kang agsinukat ta. Sika dito'y kama, tasyakmet di tadatar. Ay, saan ay Panyang. Keri lang na ita. Ay, nawaw. Ay, uwan. Ituloy tatay saritaan tayo di rabi. Anya itayan, tayo nagpatinggaan ta Panyang. Tay ibagbagam no agkagasat to da Monrey kan da anak mo. Saan ta maibaga ti masakbayan, Malyong? Kasanon no saan gayam ani Anaya ti makagasat ni Monrey. Kat makatumpong iti saan akas iti anak mo ti kasingput na. Kat pilitan nantong agtrabaho ni Monrey. Ay, nawaw. Ni Anaya, ti maasawa ni Monrey Panyang. Ay, nawaw. Ay, Ini problem, Panyang. kabailan nga ta ni Monrey ti agpamilya, Malyong. Ay, nawaw. Apay aya akasta ka. Kaslawan bilib mo kini Monrey. Nanakam day jay. Responsable, nadayaw, nagagat, nya ore adaluplupoy ti baginan no taduma.
Nalaing panyagkanta ay nawaw. Amin na nakinasingpet at dakin kwada ay nawaw. Guwapo pa'y. Malyong, Panyang. Kayat ko launay ni Monre para kini anaya. Tamaw, adin to agladingit ti anak kaw. Di nanto isukat. Di nanto alilawan. Di nanto pagsangitan ay nawaw. kat ni Anaya. Kastanto nga tamat kan ni Monre, Malyong. Kikuweng, panyang, ay nawaw. Kat no like father like daughter ay nawaw. Ah, Imamaday jay anapod na no agayat. Stick to one only ay nawaw. Hamnal, umuna ako ni Jay Kusina. Sumaruno kanton, Ha? Malyong. Panyang! Ay nawaw, panyang! Ay. Ay. Apayakas jay da panyang. Ay. Maikadwa day to yan anadlaw ko kinkwana ay nawaw. Kasla di na kaya't ang mga asawa ni Monray. Kasla awan bilib naman ito aware ka. Kan kasla pagdwadwaan na ni Anaya. Katsak lang aro din ti may ibagbagaan na sing patyanak ka. Ay nawaw. Kanayon na nga ibaga abis prinak. Ngam, kasla kun kontraen nakmat no maipapanayin kadamon riken Anaya, ay nawaw. Roko, sweetie pie. Adaman la damagakan ka? Anya day ta, Ariela. Oh, kwa. Adala ngamin, nadlaw ko kan ka. Nadlaw nga niya. Malagip ko lang ngamin ti kalabas. Nakasingsingpot ka kanyak. Nakalala ilo ka kanyak. Kasla prinsesa ti pangibilbilangam kanyak. Pagserserbian nak. Nulabsen ti agsarita, dandaniyawat mo amin akasapulak. Basta, ado dagiti ililiwak kan ka. Ado ngamin tinagbaliw kan ka. Ariela, anya ka kadi. Among mo tama kumay kumakita. Sabali idi, sabali itan. Idi dayta, tawan pa'y unay ti pakakumikumag. Maawatan nak kuma. Malagip ko lang amin, Roko. Kanayon mo pa'y idi abaliksen, anapintasak. Sakbay amaturog ta, kasta ti ibagam kanyak. Kano makariing ta, kasta matlaang ti ibagbagam. Angam ita, jakmat mangagdagitan abalikas kan ka, Roko. Iso akas lakayat kon ti agpasugnod. Unay kan aya. Nagrabaw arason dagita ang pagpaspasugnutam. Kasla ka lang ubing, Ariela. Sweetie pie. Nasakit ti ulok. Isa ang maturog takit din. Tamasapa ak perong warno pigat. Kan naglaka kapayan nga agpungpungtot, sweetie pie. Apay nga'y akas takamutan. Maumakan samutan kanyak. May kamanlaan ang taarakupon ka. Maturog ta, Ariela. Good night. Good night to sweetie pie. Sweet dreams. Stuck on you, got this feeling down deep in my soul, and I just can't lose. Guess I'm on my way, needing a friend, and the way I feel now, I guess I won't be with you till the end. Guess I'm on my way.
very glad to stay. Okay, for that song, friends, I'd like to say thank you once again for being with me and hope to see you again next time around. Thank you. Inak pa'y uminom iti lukewarm water. Kaslasab sa bali man ang timariknak iti karabukog ko. Kan? Apay kasla naglakakmat na mabanog nga kanta. Apay nga yakas to'y. Kan? Adapay laang ti basit abukol anaarikap ko. Anya nga taday ito'y aya. Masapul mat ngamin nga agtrabaho ak. Tapno makaunno nga kiti kwartak. Tanwak lunan nakto ni Anaya. Kat kayat nan ngagkalay sa kami. Addan to kwarta nga aramatek. Tinasayaat. Uminuma kiti adu-adanom. Jakon ibagbaga da ito'y amarikriknak. Tamabuto nga kiti imbaga ni mama kanyak. Amangan no sugatan dati tangad ko. Jak lakit di kayat. Iso nga ilimad kong da ito'y. Hello? Diana, friend? Anya nga'y Angeli? Kumusta? Adan ni Monray? Juan, Adan. Ay napasensya kan ha. Saan kami ang nakadara ay itipas kan ngayaw awis mo? Okay lang. Sa balin tulatan ka da tayo atalo. Ha? Mabalin kayo mat siguro nintong bigat. Umay kayo dito balay. Juan. Adan ni Monray. Si Mang Petan. Umay kamin to. Okay nga, Rod. Sa anak mo't siguro na mapaay, friend. Okay. Bye. Bye, Diana. Papananta ka di manan, Manang Angeli. Adadarayan tapaskan. Sa dino, Manang. Iti balay tigayem ko. Ha? Ni ka di manan Diana? Yak kaya ti sumurot, Manang? Saan ani Diana? Sa bali agayem ko ti bagbagak. Sino agayem mo, Manang? Basta, gayem ko. Ni Mary Rose. Sino Mary Rose? Mabalin ka di Monray, di kan damag-adamag. Basta agrubwat kan tapno saan ta maladaw. Sa anak ko man sumurot, Manang? Monray, may isa. Hmm? Saan man anatangkan ta ulo mo na? Kaya't mon sa man ti makaraman. Nabayagan adi ka nakaraman kanyakat. Aggagatulan ti dakulap ko amang disuken ka. Saan mat ngamin na masapula kabilan nak, Manang? Uray ungtan na kon. Basta saan nakakabilan. Tanasakit mat kat ti makabkabil. Ay, nagadulakit ding amomon aya. Agrobwat kakit din. Darasam! Agyaman ang tanda kayon. Oh, come on. Sumura kayon, Angeli. Monray. Thanks, friend. Ala, umay kan Monray. Ha? Oh, Monray. Di kang babain, ha? Ipapabalay mon. Awan turumbang akabain mo dito eh. Taagmay-may saak dito balay. O ala, umay kayon. Okay. Agi na kayo palaang. Tay saganak dagiti taraon a pagsasangwan tayo. Sige laang, friend. Hoy, apay anak kami suot ka. Kunam asaan dito'y balay da Diana ti papananta? Kunam, sa bali agayem mo. Ngam apay ngay dito'y ti imayanta. Ululbudan na ka talaga, Manang Angeli? Ay na, agtal na ka man. Oh, kita to'y balay ni Diana.
Nagdakkel saan ka di? Nagpintas. No agasawa kayon ton, balay mo matanday toy. Jak kayat manang? Apay adi mo kayat? Di ka katagyaman taadabak ng amangayat kan ka? Di ka man agpili-pili si Kamonre? Basta jak kayat. Kayat mo. 5 lalakyan ka pakipot. Ibagada bakla ka no kasta ka. Manang Angeli? Pagsaya atam ti pampanunutek. Para kan ka daytoy. Mabaakan kan. Iso ang mga sawa kan, Monray. Ay nawaw, kasta gayam tinapasamak kada kayo iti panagbakasyon yaw. Ay nawaw, ay na, dandani kayo matgayam na isagmak anak kaw. Ha! Awanan ba indagya lalaki no asino daman ay nawaw. Ha! Agyaman dat awanak. Tano adak ay nawaw. Rinumag ko ti banga-banga da. Ala, palabsen tayon DJ tatang. Kinapatag, awan dakas anapasama kada kami kini Monray. Wen ang may nawaw. Kasanaw no saan kayo anakataray ay nawaw. Ay, agsangsangit ak kumaitan anak kaw. Awanan bain na talaga no asino man dagijay. Ay nawaw. Tatang, di yun sasawan iti sabali Ha? Taamang numaamuan ti ina ni Monray. Kit ad-addan ang makapungtod. Ay, nawaw. Way nanak kaw. Hindi ka madanagan. Para kada tayo laing day tayo. Ay nawaw. Ay, naimbag laki din. Tasaan kayo anay sagmak. Ay nawaw. Sigurado ka, ha? Wen ko naklangarudan. Itad kun ti amin akarbangan kan kadayana. Makaamukan ka ni Monray. O sige nga, Rod. Agyaman na ka. O sige, patuluyak nga rudan. Okay. Ngamne, saan kan ama itulod? Okay laang. Agtaksi akon nga agawin. Mabit lang, ha? Adto'y ti pagtaksim, Angeli. Nagdakalan tayo ta pagtaksik, Diana? Wan, 1,000 laang dayta. O alan, agin di ka pa'y laang? Masyanak namin kan ka? Tako na madi nakaik-ik kan ti inam iti kwarta. Ay, wan nga ro, Diana. Adamin sa bali amang kontrol iti kwarta ni Mamik. Iso ang masuruna. Ala, sana bali. Tano agi pagtanton, siyak to, timang tulong kan ka. Agyaman na. O sige nga ron, sikan ti makaamo ka ni Monray, ha? Patuloy kon. Naimbag nga oras yaw, Madam Ariela. Kumusta ti kapagayan, Marino? Mayat, Madam. Panagtutudo manin. Panagraraep, Madam. Katikis-kisan. Kumit kita matlaag. Wan, Madam. Tagmay-may sa dayja akiskisan dito'y barangay San Pablay. Dito'y amin di pagpakiskisan da iti iray. Masapul asaan ang mabakante ti kataltalunan, Marino. Numalpas ti first crop, agpa second crop kan adagos. Naawatam. Wen, Madam. Kat, kumusta ka mat? Kabaalam pa'y tagtrabaho? Ibagam no di mon kabaalan, tasukatan kan. Mangalak iti ubing akatalag. Ay saan nakabailak pa'y mat, Madam. Napigsaak pa'y nga garadaw. Nasaya at nga rod no kasta. Tadyak kayat ti agpatay-patay nga agtrabaho, Marino. Napanan ni Manang Angeli? Adala na pa na ginatang biit, Monray? Itay sapay mat arimwar? Wan nga rod. Ang orayan talatan. Agawid aksan, Diana? Oh, madamdama pa'y mat Sigakit di mat. Amom, agmay-may sa kita diti balay, Monray. Wen, amok dayta? Taimbagam itayan dayta, Diana? Awan pa'y nobyok, Monray. I'm still single and available.
Wen amok dayta. Taimbaga idi ni Manang Angeli. Kad, kastamot kan ka, saan ka di? Single ka mat. Awan pa'y kaayan-ayat mo, akas kanyag. Wen, Diana? Apay, Monray? Saan ka kadi maboring nga awan girlfriend mo, ha? Monray? Ha? Monray? Iniga naman ng tiimak, Diana? Anya ti mapasamak iti dayta agundaway? Gagayem, diyo liwan na dinggen tituloy tinobela tayo anapauluan. Ti Gasat. Ti Gasat. Napalabas, nagsaritaan da panyang ken Maryong ti may papan kadaanaya ken Monray. No bilang tagkatuluyan to dagiti dua. Nadlaw ni Maryong akas lasaan pay laakayat ni Panyang ang mga asawa ni Monray. Nakunamot ti baket a concern na ang daytoy iti baro. Kabayatan na, nariknamanan ni Monray ti bukol a naarikap na iti karabagob na. Kat nakunana pay akas la naglakan a mabannog no agkanta. Inawis met ni Diana da Angeli ken Monray iti balay na. Kabayatan na, pimanaw ni Angeli asaan ang nagpakada kini Monray. Kabayatan na, agsarsarita da Diana ken Monray. Itagagayem, dinggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Ti Gasat. Ama Monray? Awan pa'y nobyok? I'm still single and available. Wen amok dayta? Taimbaga idi ni Manang Angeli? Kad, kastamot kan ka, saan ka di? Single ka mat. Awan pa'y kaayan-ayat mo, akas kanyag. Wen, Diana? Apay Monray? Saan ka kadi maboring nga awan girlfriend mo? Monray? Ha? Inigamaman man ng tiimak, Diana? Si kakit di mat. Para imalaang. Kasla ipaidam mo pa'y. Kastoy ti usar da ito adakulap. Ha? Iyap apros mo matan ti dakulap ko iti pingping mo. Awan matdakas na Madi Saan, Diana? Oh! Apay! Aprosam kadila ang tiropak, Monray. Saan Diana? Ang mga no ibaga mabasbastusan ka? Sa anak matabastos? Anya magtanda ito alalaki. Manhid! Makapasuruan! Ti babae. Respetuan, Diana. Ti babae. Sige. Wanan, Monray. Wanan. Orayan nak dito'y, ha? Adda alaak. Ha? Anya ti alaam? Basta. Orayan nak dito'y. Aha. Oh. Adto'y. I-shot mo, Monray. Ha? Kwa? Apay, di mo ka di pa'y napadasan tinaginom iti arak? Kwa? Napadasak idin? Ngam, basit laang? Ngam, Diyak kayatin nga ulitin day jay, Diana? Diyakon kayat ti tumimtim iti arak? Mayat ti arak, no saggabasit laang, Monray. Diana? Alan, basit laang. Oh, atoy. Alan. Sige. Ngam, basit laang Diyak kayat ti uminom iti ado. Wan. Oh, at
Nagpahit? Kasta laang, no iti damo. Ngam, iti maikadwa. Maikatlo kan maikapat atagay mo. Nasam iton, Monray. Nagdaghang Apay nga inikat mo ti jacket mo ngay, kat naglamin, Diana. Sapay, nakasando ka laan? Dagaan anak ngamin. Nagpudot. Apay, malamin ka? Naglamin tupay ita? Oh, di abayan ka? Tapno saan ka amalamin? Aday ta. Agabay ta nga agsyat, ha? Mamanjilay ay nawaw. Mabalintag damag. Damagam adagusan. Nagado apalabram. Di mo't nagkuyog kayo kinimunri arimwaray nawaw. Apay ngay, ngagmay saka matasimang pat mamanjilay. Ay nawaw. Kat, anya ko ba ti bibiyang mo no saan ko akadwa ni Monray ang nagsubli dito'y mansion? Tata Malyong? Saan mo't siguro adakis tagdamag mamanjilay ay nawaw. Anya nga rod ti biyang mo, ha? Siyempre, mamanjilay. Aw-awer ko ni Monray ay nawaw. Rumbeng la amamwak, no apay nga awan dito'y mansyon ay nawaw. Apay aya tunggal agsao ka. Aw-awer ti ibagbagam. Apay, ubing ni Monray, tapno aw-awer ang pailaang. Ay nawaw, siyakmat nga rod Ay, tinagbaling Huston! jay. Makarengreng dagita nga ibagbagam. Ha? Maumaak ngagdengdengeg. Ayan nga rod ni Monray, mamanjilay ay nawaw. Adda iti balay ti gayem ko. Oh, anya ita. Ada reklamo? Ha? Ay nawaw. Anya kukuin na ijay nga ay mamanjilay. Anya pa'y kuma. Di na pan nagaram. Anya? Ay nawaw. Oh, daytoy pa'y, Monray. Itagay mo pa'y. Mandyakon? Lasan. Maudin atagay daytoy, Monray. Sige. Basta, maudin Oh, saan ka di naglamuyot? Ti panagayos ti arak iti karabukob mo, Monray? Monray! Di kag dumog Di kag kidam. Monray! Hoy! Agreeing ka, Monray! Anyamutan? Nakaturog adagosan. Hoy! Monray! Agreeing ka! Monray! Aday ta. Napalkot ko ni ti Husto dagiti maaramid agrintay. Pinagangok ang naimbag. Takasta, tibilin ni Roko akanaka. Masapul ka ang mabalkot iti Husto na kita. Tapno saan asungaw. Mapukaw ka ti banglo na kagno. Ay, mabanugak Ang sakit man ti sikit ko. Ay, nagrigat kiti biyag ko nito yan. Agmay-may sak lang arudan. Nagrigat pa iti trabaho. Ha? Nero ko. Hello, kanakan. Hello, ulit agbalik ko. Nakasagana ka din, nagitila ko dati ta. Ay, way, kanakan. In karton ko amin ay. Kalkalpas ko launay, kanakan. Ay, nabanugak nga raw. Dumagag ka ulit ag. Anya ti denggag, kanakan. At may mga alakadagita ala ko. Nilo,
Ay, nagsayatan. Umay dalaan dito'y bantay. Saan na dita mismo? DJ Ili, Oo na yan. ibagak ti lugar pang ibunagam kada kita ulitag, ha? Nalakalasa po lang dejay. Kaya't mo asawan, bunagag maninda kito nga isalog ije ilay. Wen, ulitag. Agan-anos ka. Tadakkel ti itad ko atangdan mo. Ay, katanya nga. Wala. Tanay, basit mo tinaglakwak itinatag. Bagsak presyo mag. Sana bali ulitag. Ikan ka di kwartam. Maghihaman ak nga raw. Kahit rugyak ka na yung tagibunag ka na kat. Wen, ngaminton rabi iti panang ibunag mo. Anya, apay arabingay. Kit nagsipngit ti dalan. Ay, marigatan na ka. Saan? Tasalag mo tita. May mayat ti rabi ulitag. Tapno di mo marik na ti bandog mo. Kaya sana nabara. Ay, una yan. Sige nga raw, nukastati ko na. Makamu ka, kanakan. Idayal mo manen, Malyong. Ay, uwan apan yang Ay, nawaw. Isong bata mo namon, Ray. Hello? Ay, panyang. Babae ti si mong bat. Anya, kasarita mo na. Hello? Ay, nawaw. Hello? Sino ka di dito? Ay, nawaw. Ni Diana da itoy. The girlfriend ni Monray. Sika? Sino ka? Ha? Girlfriend? Ay, kwa, siyak ni Maryong. Ti may sa kadagiti babaonan na mga awir kin ni Monray. Ay, kwa, kasaritak man ni Monray, mamay, nawaw. Nakaturog ti nobyok. Ha? O sige, tamaturog ak ngeten. Bye. Mabit lang! Ay, hilaw! Ma'am, mabit lang! Hilaw! 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 Malyong. Ay, nawaw. Anyat ko na. Ayan ni Monray. Ni Ma'am Diana de jay, panyang. Jay gayem ni Ma'am Angela ay nawaw. Nakaturog ka numat ni Monray. Ay, nawaw. Ay, nagbaligin sa matanda dya babae anang pikot kin ni Monray. Ha? Pagkunamat. Ay, nawaw. Una, tay bagbaga namat a boyfriend na ni Monray. Anya? Mami, kaya't nakaama kasarita ni Diana. Anyat ibagana, Angeli. Napatag-abanag, Mami. May papaniti anya. Basta rumor kayon dito sila Jo, tanapatag ti ibagana kada kayo. Nasaysaya at no iso amismo ti mangibaga kada kayo. Oh, sapay kaririing ko. Mabit lang nga rod, taagritatsa. Anya nga rod ti sumaruno a planom ita, anaya. Ay, nawaw. Agsapolak iti trabaho, tatang. Ay, nawaw. Aging ga ita. Kasla sa anak pala amamatay, tinagteng mo ita, anaya. Ay, nawaw. Tatang. Oo, kahit nagaplayam ngay anak ka, ay, nawaw. Di ka pala agpilpili iti trabaho, manak ka. Tagdadamo ka pa'y may pangrogrog yam Pangal-alam iti experience mo. Basta mayan natop laki diti kurso nga inadal mo anak ka, ay nawaw. Wen tatang, talaga akas ti plano. Pangalaak iti experience ko. Mala. Kita nga rod atay kumpanya maipakat mo ti inadal mo anak ka, ay nawaw. Wen tatang, kaadwan matkit di akumpanya, kat adalat ta accountant na. Mala nga raw anak ka, ay nawaw. Good luck kin ka. Anya jay ibagbaga ni Diana kanyak, Monray. Pudno ka di nga adan napasamak itinagbautan nyo. Ha? Anya napasamak, mama? Ha, di ka man agin didiam mo, Monray. Anya daytoy nga inararamid mo. Awan mo timadi nga inaramid ko, mama. Adda! Ginondawayam kano ni Diana, idinaginom kayo iti arak. Ala, awan mo timadi nga inaramid ko, mama. Adda nga rod. Ha,
Uray la nakasangit ang nagistorya kanyak. Mama? Takderam ti inaramid mo kan ni Diana, Monrey. Agkasar kayo. Ala, awan mo tinaramid ko, Mama. Ha? Ba't yan na kumamad, Mama? Di ka mangibabain. Noan niya ti inaramid mo. Masapol atak deram. Anya? Pudno ka di ti ibagbaga ni mamam, Monrey. Saan na pudno? Nanapanyang. Ay, nawaw. Di kag babain Monrey, barok. Wen? No adang agpaiso tinapasamak itinagbaitan nyo kin ni Ma'am Diana. Ibagam tagpaiso. Di kag babain, barok. Tano siyak amay sa. Maawatak. Saan ka akagura? Basta ibagam tagpaiso, barok. Ay, nawaw. Awan, Tata Malyong. Sigurado ka? Ay, amangan numabain kala ang mga klon itagpaisaw ay nawaw. Adawin now. Awan, barok. Awan na talaga, Tata Malyong. Malyong, apay aya akasta ka. Awan ka din ti panamatim ka ni Monrey. Ha? Ay, Ibagbaga na lang aruden nga awan. Ngam apay akas lapilitim ang mga klon iti saan namit nga aramed. Ha? Ay, nawaw. Ay, isa na kasta, panyang. Pagpudpud no klaeng ni Monrey, ay nawaw. Awan na talaga, Tata Malyong. Nakaturog ag tupay. Ala, Monrey, no siyak amay sa, talaga asika ti patsek. Taamok asaan ka nga agululbod. Iso akas ti ibagam ken ni mamam. Uwan ay nawaw. Di na ka mabalin apilitan no talaga di mo kayat, barok. Ay pasensya ka, niti panagdamag ka. Tawan kastay ag sigurado, barok. Wen, ay nawaw. Ngam dakkel ti panagtalikokin ka. Amok mayt adi mo ay ayatin da dya babae. Saan? Wen, Tata Malyong. Pulos met, Awan rik na kiti dayjay Diana. Ala, no pilitin da ka amang ikalay sa iti dayja babae. Di kalata umanugot. Takdiram ti imbagam ngawan ti napasama kiti nagbaitan niyo. Wen, Monrey, ay nawaw. Kasta teramidam. At da kami laeng dito'y kinipan niyang amang suportakin ka. Ay nawaw. Hi, Monrey. Kumusta kan? Oh, apay akas lasaan ka naragsak ka nakakita kanyak. Dinak ka di pastre kan? Apay ngay akasta ka, Diana? Ha? Oh, apay. Ada ka di basol ko kan ka, Monrey? Basol mo, ti panagulbud mo. Ha? Ulbud ka, Diana? Anya pa'y ti sumaruno ang mapasamat. Gagayem, diyo liwan na dinggen, tituloy tinobela tayo anapolwan. Tigasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Kan iti direksyon ni Isagani Yalong Polyeser. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Tigasa. Agyaman kami itingkay panang tarabay.